کردستان 24 بردوامه و دی بردوام بیتن دی دهاتی دا لی پرسیار اوه گلک جا دی بیجن دی رابردو دا کردستان 24 چی کریه و دی دهاتی دا جی وی چه بکتن هیا چند کردستان 24 بویا یعنی بلندگویا راستقینه لجم ورگرین خواه چونکه ورگرین کردستان 24 گرنگن جبو کردستان 24 هیا چند کریه جدر سرکی خواه جبو نوچهان و هر بابتی که تر یه پیوندیدار به جیانا روشانه هر تاکیه. فاضل عمر نویسکار لدهوکی وردگرم درباره کارین کردستان 24 ده رابوری دا و ده دهاتی داجی بزانن کردستان 24 چه بکتن جبو وی چنده که لگوری حز و خواستا ولاتیان و ورگرین کردستان 24 بیتن. برز فاضل ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست بکت خوازم نرینا تاور بگیرم 7 سالین کارکنا کردستان 24 تشدید تشاوا وەکو دەبێژن عەجبان نقصانی و کێماتیان وێ چ بووینە و باشیان وێ چ بووینە بەری هەر تشتی ڕێزوسڵاو بووە ساڵساڵەوە پیرۆز بێ ساڵڤەگەڕەوە و بینەرە تۆژێک پیرۆز بێت ڕاستی هەلبەت ئەگەر کوردستان 24 ئێکشوان کەناڵێت کوردیەت ڕاستی سەرئاستای جیهانی هاتیە ناسین gelek zehmet e mirovet dîtineka hosa da yan jî çend gotineka hel sengînet. Bes ez çêm hindek gotinet Kurd divî derbarê de bêjim êk peyama wê û meseca wê em bêjin yan ji armancê wê her rojet ewilî lê diyar bû peyameka ya niştimanî neteweyî mirovanî bûye bizavkirîne ku xwel xem û hewceyet xelkê herêma Kurdistanê û yê gelek caran ji astê cîhanê bikete xudan ev peyama hinê gelek têda ruh ne bi rastî û ta ku radeyeka ehtimala gelek zêde gelek pêgîrî jî tê diyar e van prensîpê em bêjin ew eger me bixwe وەکو مەدیاکاری شالیە مەدیاکاریە و ئەگەر ئەستێبینێکی بێژم احتیمالە ئەو پرینسیپداریە وێ بێت یعنی مرۆڤ بەرچاو وەرگرێت بەڵێ باشە بەرز فازل نها ڕێڤەبەریاتێکا نۆ کوردستان 24 بڕێوە دەبێتن پێشنیارێتە بۆ داهاتی چنە بۆ کوردستان 24 وەکەتە گوت کو کوردستان 24 پەیامەکانەتەوەی نیشتیمانی هەیە چه بکەتن بۆ وێ چەندێک و زێدەتر يعني ببا جهه رضامنديا ورگرن كردي كردستاني لتوايا جهاني نكتن الكردستاني هلبت هر تلفزيونك نبس كردستان 24 هر تلفزيونك يعني كانالك مدياي جهاني يعني هر ام بيجين سازيك يا مدياي سر هندك بنمات يتعاوكرني هندك ارمانجو هندك بيام دوي هين از سوی نشیم پیش ام بجین خودان دوی کانالی و یانجک کارمند دوی و بجین پی دوی او دیار کن کامرو دهینگی هل سنگینت کانه تا چر رادشیاینا او پیامی بجه بینن بس بگشتی ام لازمه مدیا کاری ام بجین جیهانیات گهورینا که بردوام ده یا روزانه مدیا کاری جک از چیم بجیم تا جیانه که تلویزیون ده یانجک او آلت ده شولد کد جبر هنده لازمت گهورینا که بردوام دبت نابت ام گلک هش سر دریت گل هندک بابت اب کیم بیجن کو لازمه حوصا بد نخیر که بابت چاوانه پیدویه مدیا خود گل گنجینت بابت دیه کو گلک دیتنا من بو 24 دی گلک گرنگ بت کاده چاوا شت تشتکی باشتر سوشیال میدیا پیشکش کد تو زانه یعنی وگاوه اف مدیا فرمیان مدیا دزگهی یا سازی هین نکایت نزدیکی همه دنیای برای قیران چت جبر چی چکی سوشیال میدیا یا وکی مدیای دی یا گلدن گباس و احتمال پلاستر جواد گویزد جبر هنده هر سازیه که مدیایی پیدویه اوی پلانی بخدانت کاده چه زیادتر پیشکشی خلقی بکد دا کو بیناری خواب پاریزد نخوا بیناری و نایت پاراستنید گل وقتی اف خاله هنه بدیتنا من گلک گرنگه چکی موضوع بابت خواه گهورین گل رویدان و گل بیاری دنیای
دو تشتكي مديا سوشيال ميديا باشتر و ام بيجين فرميتر و جه پتر جه باوریه و پتر جه پروفیشنال پیشکش بیتا پیشکش کنه افرد و خالت هنه بدیت نامن اگر الپاشا رو جه مخالب کنه خدا احتمالات تشتكي باش بد بو پاشا رو جه زور باشه داوی پرس بلا اوه بیتن کاک فاضل يعني زور جار بحثا ديالكتي تكرن دافوكي تكرن لهرم كردستان يعني اف يك وان بروبلمانا او دافوك الكردستان بيشاري تيب كارانين كرمانجيه بادينيه سوراني بهردوك ديالكتين خو زور جار تيب كارانين يعني شواز ديالكتان بجن دافوك على كردستان بيشار تو شوا دبيني كجان ديالكت يعني ببتا ستاندرد كردستان بيشار تايبت ما بس من دفر بادينان و باكور و روشافايا بله هلبت موید منوید ملت کردیت راستیه که دجیت او راستیه و کو ولات وان و زمان وان و جغرافیا وان و هم تشته وان هاتیه دابش کرنه اف دابش کرنه هنه هم فاکترت نافخوایی هبونه همیه درکه و جبرنده جک ارکه میدیای او کو خب گهین ته همی خلکی جبرنده جک پدویا دو زارت سرکیت کردی بیتا ام بجین بیتا وشاندن الویره تبینیا ما همی اپراسی از وکو نویسرک و وکو هم بجن بیاوه زمانیش دم گلک شوله کری تبینیا سرکی او کو مدیا ما یا بویا جدر زمانی هلبت الهرم کردستانی الهمی پارچه دی اوجک نبونا سازیت گردای زمانیه هلبت اول رخنانین المدیا بگشتی بس اول رخنه الوان سازیت زمانی کنش اینه لیوگرک مرجعیت کا زمانی چکن کو مدیا جور گرد جبر هند مدیا بویا جدر زمانی وقتی مدیا بویا جدر زمانی بدویا زمانزان پراستیله هبن یعنی چکی وگا و مدیا کاریگریا خو وکی پرورده سرجاده هيا یعنی مدیا و پرورده زمانی چتکن جبر هند بدویا زمانزان زیرک المدیا کار بکن همی کانال نه بس 24 پراستی و از گرهند ما کو کرمانجیا بهدینی بت دگل کم زیده مفاور گرتنش همش کرمانجیا جیری سورانیه همش خوا گنجاندن دگل جداهیه توی دگل دوکا بوتانی یا جیا باکور زور باشه برای فاضل عمر نویسکال استودیو مل دو که دگل ما وی گلک سپاس رضا صلاح سال بگم